It's Venrap, Rea'Nay, Bana Zero Afara, na hela out ya Chiramba. Kunitanganeza ka Venrap late night show. Na Zero Afara. Tiene ndi naye uri ugadutama apezisa machipsi. Oda askale ojena. Okay, cool. So namusi ngamurayo kana ngazwira zviamisa zvono vazivegeni zvisiraho guest rinayo ndi Queen Poppo wa Venrap ndi dzina la hone lotoima ngoralo nange ini ka Facebook Queen Poppo wa Venrap unga imwi ri dovha riko diva zwinji nga hono ni Queen Poppo wa Venrap asi Queen Poppo wa rigai wa Manyalo wa mini hoini wa Venrap. So yeah, so dari kupfa zwinji Queen Poppo do Regina husikale. So nombo diri tamsi ezini kubona ndo jena ndo kanji ni wono ri ndiva ndo jena nga hendira ni wono zwe ndiva ndo jensani ndiva ndo jena ngendira kanji. So ndo jena ngendira ndindo tena msi ndiko ritome ndinibuzemo mafungo before richisa pandango raro. Okay, cool. So aranozibona masiari ka Facebook wange ini unafungo ndinelenda ngoraro. So zvezvaitea ndizori huna account k account ipfi fulu felo mumwai kana iri fulu ya space felo mumwai. So hodovonala gudani G Smooth ako amba uri account ndi scam na none ndi fake account na I think gudani azijia serious nge hoino nindiwo maremba mbodir no gudani ndini mune wa fake account gudani no man ndini prove zonuri asinne mune wa fake account ya kulfelongo raro. Okay, cool. So zoitia hoi gudani oya aita investigation zawo aita research yawe ambo di one usuri kana uko amba uri hela account mune wayo ndi adroit ndi zwiya zwinwala kha status chawe cha Facebook ozwinwala ngoralo avari ndithome ndiri uri ripfedzi sound dzimwe dzichijena ngange ka producer. Okay, cool. Yeah, dzi ono zwino dzi sound. Okay, so zwino achimwala ngoralo ndi apo adroit neni abuya mrao aita zi live video mbili ndoito uri ndidzi vone dzothe ngori zviimportant nga manda are ndiko dodandani pa mafungo. So ndodzivona dzothe ubva matomoni azo adroit yako shuta hela video va busy vakushuta dzi music video dzavo mara atomaja break avakurekarichidzero hoitiani ndiene na mune wa heyo fake account yako fi ndi ya cool fellow marai iko scam vatu nga dzina la adroit. So adroit ori uche busy zwa zwino marai arali awana chipinga udoda live kha show ra amba nga halo elo fungo abvisela vatu kagara. So ngoto tukufadza ndiani yo mafungo Queen Poppo rinaye zvino then dzakasho hopefully rideto rimuvone zvavudi fonati tumbona. Okay, cool. Queen Poppo ndikumbona ngange ifasi ndido usmelera ndikumbona. Okay, cool. Mara mandi nipesere story risatu panga Queen Poppo songwango share songwango like songwango comment. So zvenzo kuitia zvo zvino ndizori ndigudani na adroit. So chencha kuitia zvo zvino nendikodopanga adroit live gudani ndomuvuzori ndidomufoinera radiscussa rapfori achisaka chimwala status chila mwanandu hoitiani ngoti omwala nane ontega nane zvivosala chivunga nane ndika utambe ovo mara saizo ngori ndine ramafungo ndikotendo rini mwale vatu auna taidzo ridovona zori doitiani mara adroit ndoamba naye uri zero itani live ritandavudze mafungo ngavudano Queen Poppo rinaye imani nditome ndite so uri zvithu zviri chimbilele ritome rifire zvavudivudi nga hapa iyenga lwini. It's Venrap, Rea'Nay, Bana Zero Afara, na hela out ya Chiramba. What's getting
everybody to Rea'Nay T5. Yeah, it's a boy Rolled. Yo, this is Romeo the Great White. Your boy Watondi aka the beat on Yo, what's poppin', man? It's your boy Big Robs, and you're watching Venrap late. Venrap Late Night Show. Okay, cool. Roni vuzera naye Queen Popo na musi wa Venrap. Roni vuzera asi Queen Popo wa Chingondo. Roni vuzera asi Queen Popo wa Rea'Nay wa Manyalo ngoraro ndi Queen Popo wa Venrap. Naka Facebook ungange dzina le mangeni ndira Queen Popo riko mutanganedza ka Venrap Late Night Show riko livori obaone fano oswika ringa siringa nama mara oswika riko mutanganedza Queen Popo awe urini ndiari ndibusangeyo we ndiko zibona ziri otakala nga manda ndizovudi ndi platform ya vudei itori vathu vatakale ngoralo naho mulovai hova na vamwe ve va do promisiwa mabama mara yoni ndi platform ya vudi nga manda. Okay, cool. Queen Popo ari na mretomi matomoni yazo ne Queen Popo ndi mtu wenda do tomo mdiva last year zvavudi vudi upfa ngayo uri una mtu vi Queen Popo na zvino atitoro mdiva zvavudi nga mulayo so ene adotautshedza vhathu hangei nne navo vhathu vene va khou ṱalela zwa zwino uri Queen Popo ndi nnyi zwavhuḓivhuḓi u bva gai nahone madzina nga vhuḓalo. Okay, Queen Popo ndi fhifhaṱuwani dzhanzhi ndi dzula vondo ḽa Thavha ndi na miṅwaha ya 25 years ya ndi zwone zwine nga to amba zwone mara vhathu vha nḓivha nga uri ndi pfhi Queen Popo dzina langa ḽa vhukuma ndi fhifhaṱuwani dzhanzhi ḽa u imba ndi pfhi Queen Popo. Fhatuwani dzhanzhi ori u dzula gai? Vondo ḽa Thavha. Vondo ḽa Thavha. Athomi ari ndi thome ndi ite so uri zwithu zwi tshimbile nga ngona It's Venrap Late Night Show. Vana zero wa fara na hela out ya chilamba. Cool, Kezo, ro zwipaka zwavhuḓi zwino zwi khou tshimbila nga ngona ndo ni vhudza ndari tichimuli ndoṱhe ndi tshimbila na TN ndi out ya chilamba fasi hangeni magumoni ya Venḓa zwi khou bva khori no ḽi thoma gai TN. Nda ndi khou livhuwa u ṱanganedziwa ri khou ṱanganedza na muini washu Queen Popo o ṱanganedziwa badi kha Venrap Late Night Show. Ri sa ri to dzhenesa nga maanḓa kha ḽa ṋamusi ngele u khou nkoloda ṱhalutshedzo yori mulovha ho itea mini kha show ya mulovha zwavhuḓivhuḓi ngori ha khou ṱoḓa u to bvela khagala ende a ithu vha hone muyani mara hu tonga ifani ngori ndi khou shavha fhedzela Queen Popo date after his show ri could discuss zwa mulovha. It's fine. Okay, sure. Okay, cool. Then, okay, resorted. Okay, cool. Really sorted. Okay, resorted. Okay, Queen Popo, we're going to watch me chawa futi. Ari na mrijene kalo futi. Akuri tarishedzo uzura gai no ne madzina wenga vudalo. Zvino ezi zo repa zwa thoma gai. Mbusi yange ko desa nga maanḓa ngori ndikuri ndo thoma mdiva mahola na dzine eli ndo thoma lidiva mahola. I'm sure na tieni anga diva thoma lifa mahola. So zwone zwo repa kana zwo vhara muzika zwa thoma lini? Okay, uri nne ndi vhe muimbi zwo thoma nga ṅwaha wa 2010. I was 15 years ndo vha ndi tshi khou imba zwa Venrap. Then nga ṅwaha wa 2013 nda imba muzika wa Manyalo. U bva 2013 u swika 2018 nda dovha nda umela kha hip hop. I mean Venrap ngauri ndi tshi sedza ndo vhona uri Venrap ndi yone nda funa ndi to i funa zwa Manyalo vhona ndi khou to fhira ngaho ngori hovha ho the fashion yazwo. Muzika wa Venrap ndo thoma nga 2010 marai kapezisa muzika wa Venrap ndo thoma nga 2010 usika 2013 usika 2018 nda ndi khou imba Manyalo. Ubva hafho ndakona u humela kha Venrap nga 2018. Okay, cool. So ukusumisa 2013 or 2013 kha vhane vha nga zwi amba nga heneyo nḓila kha Manyalo ti vhona uri
a fhedza tshifhinga tshingafho miṅwaha mingafho a kha Manyalo ari handa khou sokou fhira nga hafhaḽa Audini nṋe nahone zwavhuḓi vhuḓi yanga ndi funese anga ri enya na founu uri ri to mu vhona zwavhuḓi arali hu na fhethu ane anga to i vhea hone anga to i vhea hone just uri nṱha ṱho ro thoma u vhona nṱha ṱho hani okay it's fine okay ri tshi ya maragani u ḓo ita uri a i vhee zwavhuḓi ahuna thaidzo nda u ṱoḓa uri at least ri thoma u vhona nṱha ṱho okay u khou vhonala it's fine u khou vhonala so okay cool at days ri ngele u khou itea mini kanti ndifune iwe life nga like to be right everything is right nṋe tshine nda sa kho to pfesa ndi tsho ri ngele u khou itea mini tsiṅwaṅwa zwe ndo ni vhudzeri ndo cancela show ya Friday nga nṱhani ya maṱo na zwino ni a zwi vhona zwori a kukumedza ndi khou to shumisa na kushonga kwa hone ngori ho vhifha bad u itela show ya phanḓa okay cool so nda ndi kha ḓi vhudzisa nga uri tshifhinga tsho ḓalesa nga maanḓa uri ave a kha genre nthihi a si khou iṱutshela ri none nṋe ndi funa Venrap rizini khulwane yete uri a ṱuwe hovha ifhio zwavhuḓi vhuḓi besides uri ari ndi funa Venrap nṋe okay reason khulwane ndi yo vha yo uri mini nathi ndi tshi thoma nṋe ndo thoma u imba Venrap nda litsha nda imba Manyalo then nṋe muṋe wazwo nda zwi tsheka uri I want to be myself a thi khou ngo ita zwithu nga uri vho mukene vha khou zwi ita ngauri in that moment ho vha na pressure yo uri hu na Manyalo a khou duma vhathu vhanzhi vha khou duma nga Manyalo but nda dzula ndi ndoṱhe nda zwi vhona zwori no man nṋe ndi khou tshimbila nga mulenzhe ya vhaṅwe vhathu ngauri vhaṅwe vhathu vha khou ita zwezwo na nṋe ndi nyango ita zwezwo ndi ene nṋe nda decide uri kha ndi ite muzika une nṋe nda u funa une a thi khou kopela muthu ane a thi khou ita zwo itiwa nga muṅwe muthu okay cool zwi khou pfala tia so then izo zwa Manyalo zwa zwi tshi khou tshimbila u swika gai because nṋe ndi khou ṱoḓa u pfhesa hezwo because if it's something zwine despite ḓisa tshelede tsho thoma if hovha zwithu zwine zwa zwi khou ḓisa tshelede nga nḓila ine ṱhaṅwe a khou ṱoḓa ngayo compared to Venrap I think uri a si nga si jump out so ndi khou ṱoḓa u ḓivha zwori like zwa zwi tshi khou to tshimbilisa hani nṋe ndi khou imba Manyalo ne everything was so good na dzi show nnzhi nda ndi khou rubidziwa ndi khou performa blind ne mara ndo vha na pressure ya uri ni tshi tori khwanga hafhaḽa Ṱhohoyanḓou nda ndi tshi dzhaiva na Ṱhohoyanḓou hune ni ḓo sokou pfha vha khou ḓi ita vho nyinyi hezwo zwithu zwa mpha pressure yo uri mini no nṋe na muzika Queen Popo ka tambo ri hango ḓa ka show zwino khombolori ndi mu vhudze nyana dzi ground rules dza heyi show hafhanoni kha heyi show zwine zwa itea ndi zwori a ri na zwithivho disclaimer yo thoma a ri na zwithivho wambiwa tshiṅwe na tshiṅwe tshi khou ambiwa ende a nga to khakha a ḓisa something into conversation ri khou dzhena khalo okay ira ndi zwi vheye sothi by the time ndi tshi imba Manyalo nda ndi khou imba na muthu no nga Mazwale thi ri tshi khou imba houḽa muzika ra tshi ḓi dzhaiva Ṱhohoyanḓou then vhathu hovha hu na tshifhinga tshe makhadzi a vha o dumesa ende vhathu vha tshi ḓa zwo ndi ene no imba Manyalo a vha o dumesa ro underline uri a vha o dumesa u ḓo ri ṱalutshedza uri zwino ri itani but it's fine kha ri se phanḓa in that moment na zwino o duma okay a ri se phanḓa nga tshila tshifhinga a ri tori nga tshila tshifhinga vhathu vha khou vhona ndi makhadzi o thoma u imba muzika wa Manyalo a phala thi then ri tshi imba hezwiḽa zwithu vhathu vha tshi vhona uri riṋe ri khou edzisela ndi zwone zwine zwa mpha clue yo uri mini no nṋe ndi a kona nga nṋe muṋe ndi songo edzisela muṅwe muthu ndi songo imba zwo itiwaho nga muṅwe muthu ndi zwone zwo nyitaho hip hop okay cool so then nṋe ndi na mbudziso ri sathu fhirela phanḓa would you rather be called izwo zwe a vha khou vhidziwa zwone
a tshi khou ita muzika wa manyalo nga vhathu o u sokou tou pfhi havha ndi vho murepa. Yeah, una zwivhili it's either u khou Huna zwivhili. u khou kopela it's either u khou kopela makhadzi kana wa i ḓivha la phrase yori ndi vho murepa havha na mini u khou i ḓivha title you know then u vha murepa Venrap. Ni khou tshina thando hafha lati na soko fa vha khou ḓi ita makhadzi hava. Then that thing zampha inwe way yori ndi vhona u zwithu. Mbana mbuso ya TN igori ene anga nanga like o to nangana kana anga nanga o vhidzopfi tsha khwine tshene anga nanga tshone ndi tshifhio ndi tshori a vhidzopfi ndi ula murepana and ozori hello ipfi asipfi lene lito takadza re ndi ku vhudzwa nga lo vhyada so it's a dog fuko dita makhadzi kana pfi ndi vho murepa aba man like u to nanga so ene ku pfesa uri tsha khwine ngeti mbudziso iko amba uri nne ndiko funa izopfi ya ndi vho murepa kana ofuna ndiko nanga zwizwa zwo uri u khou ita makhadzi so exactly so kabo murepa ne I feel like a queen. I feel like a queen ngauri ndi tshi sedza kha vhathu vhanzhi vhanga ḓivha vha hone vhono repa ti mara nne ntovha ndi sa vhaḓivhi vhanzhi vhunzhi havho ne mara nne ndi fila uri ndi queen kha Venrap ngori ho ḓalesa majita. Ahuna no go sendela murahu kha Queen Popo kha Venrap kha dzi female. Vanga ḓivha vha hone mara nne kha nne a u thu swika muzika wa. Confidence guy na wana confidence guy. Okay. Ndi go rudo moditori ahuna na mthihi. Ahuna nene anga swika kana. Ndikwamba uri minina ndikwamba uri the way nenda imba ngayo ahuna muthu ane anga imba fana na nene mara vanga ḓivha vha hone vha rekho imba mara kha nne a zwi thu swika. Nne I'm feeling like a queen. That is why ndisa doubt no ḓivhidza uri queen of Venrap. Okay, cool. So, okay. Ndandi sidombela watu wote wangu vona. Riashika vo 44 angei. Ndichi sedza zi likes ya patiene ti. Ngomfa tiene. Ndichi sedza zi likes na zi reaction ndi za 16 maroko na watu wa 44 huko itiani. Kamra watu wangu vona niwe niko like hapo niko share zwitu sori suchimlenga ngona. Ni share na zi share azetu chika 47 una watu ba 47 vanoko watcha komlori zi share zi gonyenga 47 kha hedzo dzine dza vha hone zwino komlori muṅwe na muṅwe a soko to ri share fo au share iwe au like iwe dzimbuso kha dzi deka Queen Popo Rea'Nay na musi u khou ri ṱalutshedza uri uri u ḓo ri fha gwindi nayo runalo. Okay, cool. Queen Popo ri khou mupfesesa a ri nambe ri tambe luimbo lwawe ndo balo to panga nyimbo dzoṱhe hafhanoni ngori kha WhatsApp ndi avha na vhuthada ndina okay a ri tambe holu no pfi lufuno ndi kale lo fhela ndi zwone ya lufuno ndi kale lo fhela ova na nya hafhanoni ndavha ndi ndoṱhe. Hone ri sa thu dzhena khalwe kha ḓo rumbuza zwo ri why o nanga dzina ḽi lapfhu ngo ralo fu luimbo lo tanda vhonya ene ndaba like ndi tshi bvisa luimbo lwa tshipfi ndi kale lo fhela ti yeah ndi khou ṱoḓa amba zwone ndasa nyengo uri vhathu vha sa ḓivhe zwori ndi khou amba mini mara studio kha muthu ngori nne nda ndo no imba ene a tshi vho luṅwala ambo ḓi ṅwala zwo fhelela nne luimbo lwa ndi kale lo fhela ndi kale lo fhela nda tshi nga ḓi vhudzisa na nṋe uri u khou amba upfi ndi lumini lwo fhelaho nenda ḓo sikori ndi kale nda ḓi vhudza ndi lumini mini tsho fhelaho ngosibona mara ene mbo ḓi namba a ḓo sumbedza dzi fene uri okay u khou amba lufuno nenda ḓo luvhidza uri ndi kale mara dzo ḓalesa dzi nyimbo dzo no pfi ndi kale arali ndi khou tou sedza library ni yangi ya Venrap. Okay, cool. Ari fhire nga fha ri kona u dzhena luimboni. It's Venrap Late Night Show. Vana zero wa fara na hela out ya chilamba. It's a Queenie Popo. My voice is my hero.
It's your girl Rea'Nay Yeah, it's your boy Roldy. Yo, this is Romeo the Great White. Your boy Watondi, aka the beatdown Hey, yo, man. what's poppin', man? It's your boy Big Robs, and you're watching Venrap late. Venrap Late Night Show. Late Night Show. Okay, cool. Hoyo ndi ene Queen Popo wa Venrap. Asi sazwino zwemsazwone asi Queen Popo wa Chingondo ndi Queen Popo wa Venrap, asi Queen Popo kana asi Queen Popo ene achava wa Manyalo. Mara Queen Popo luimbo riko lupfa lwapfa luri luna muvango unokobva Manyaloni, natongarira sazizo ruimbo zwa Manyalo. Ndasazdivi at all. Maybe arenda chive ndi Venday ndadonono zvifa mare muvango wa Manyalo wa ufa zuri uhone kha ulu luimbo, ngori oziyamba zvino ndiyakona uzvipfesesa ndiyakona uzvipfesesa izvi. So okay, so comment ke kana comment ka Facebook apa Queen Popo comment eri so makeup auto dalela out here chiramba tiene na ngere unadzimwe comment dzine rather safer. yes yeah they're gonna press it. Yeah Una ya mshavi hapo. Ya mshavi comment unayoona? Ya mshavi manendisedze ya mshavi Eric Fox. Mshavi ridobabona ridova sedza zvabudinga. Okay, cool. Queen Popo ari nambari jenikalo futi lonoira na reka chipinga gaipa loke richanacho chipinga. So zvino chipinga ndikotomhomisira nyana murau situkutuku ridokona dova apo raisa panda nga chipinga checho chiyambori otoma music ngavo 2010 ova koshuma navo unyizwa vudhivudhi ngachila chipinga chavo 2010 ngori embusiyange kwetero ndikonova na full up question nga chipinga cha zvino. Chamubva atomaime angavo dimute. Okay, kambi Ngachipinga cha 2010 yopfala. Yeah. Okay, ngachipinga cha 2010 ndova ndiko dhishuma na vatu va ndasingatori ndi anda muthu ngori ndova ndiko dhitochimbira na vatukana vanganefa vachimba na vona. Ndandichimbira na muthu anonga mumwe achidhibidza divorce mumwe achidhibidza D2. Yeah, like Divorce. ndikandishima na machita. Divorce kana divorce. Divorce. Oh, Okay. Ndoponga rore divorce. Divorce. Comment ya mshavi ndoivona. Comment ya mshavi ndoivona. Nditosedza zviri gai kure ndachidiposa kachikirini mara ndidopedza kuiwana zvinadzei
uri impuphe asikonadziri. Okay, cool. So zvino ndandikokusa zva murawo to ndikono dzhena kazvo zvino uko shuma na vhathu vhafhio ti ḓi uri vho Dios vha tshe hone nazwo zwino? Ati anda muthu atina manager atina tshithu nṋe muṋe wazwo ndi hustler mara ndi a kona u featurana na dziṅwe dzi artist. Ono featurana navho nnyi vhane ṱhaṅwe vhaṅwe vha vhaṱaleli vha nga ḓivha vha tshi vha ḓivha? Luimbo lwe nda thoma u duma ngalo ndo thoma u duma nga luimbo lwe nda luimba na Adolf lwe ro vha ri tshi funana. Ndi lwone luimbo lwo thoma ndi feature artist ya Venrap. Nda feature luimbo Rashakili na King Cruiser lori ni dinwa nga Chikhuna. Nda feature Davi lori I'm sorry mama. Nda feature nga muṅwe no fi JE lori I regret. Nda feature MSK la uri ndokolesa. Nda feature Romeo la uri Muchinyalo. Yeah. Okay. Ndi vhana vhaṅwe ndo dimba navho vhaṅwe vho no nga vho Chokre. Okay, cool. So mbusi yanga ya kwamba zwoṱhe ezwo zwi amba zwino but it's fine. Opedza u zwipindula tiene ito a zwipindule zwavhuḓi. So ndi khou vhusa uri u khou shuma navho nyi zwino nda khou ṱoḓa u pfhesesa uri zwa zwino vhene at least a tshi shuma navho. So a tshi rekhoda zwino ene u rekhoda gai ngori uri u khou tou ḓi hustlela like u rekhoda kha studio tshifhio kana ndi zwezwo uri hanefho ene nda khou doba hone ndi khou doba ndi tshi fara ḽi tshi litshedza? Okay, ndo thoma u rekhoda kha studio tsha TFR he nda bvisa lone ro vha ri tshi funana ti nda vha uri ndi khou tea tshikoloni makhuwani nda rekhoda album makhuwani ndi gai na yo wa makhuwani ndi khou bani ndi England ndi Chiawelo ndi Soweto Chiawelo. Okay nda rekhoda DG na yo askis agera beats ati DJ ndi anonyitira dzi beat na zwino ndi khou amba zwezwo nda rekhoda agera beats hani nge Tshikhuwani. Zwino ndo vhuya Venḓa ndi a rekhoda Paradise kana nda rekhoda Mr Main. Okay, cool. Ndi kumupfa vhathu vhanzhi vha khou mention about Mr Main vhe nda khou ṱangana navho. Anyway, shout out to Mr Main. Ndi kale ri vha ḓe show. Mr Main vha tea u swika ngori ndi kale vhathu vhanzhi ndi khou ḓivha pfa khou ḓivha mentiona hu si tori kha platform yo mara fhethu nzhi ndi tshi amba navho vha ya mentiona nga maanḓa Mr Main. Ndi zwavhuḓi hezwo arali vha khou shuma na vhathu vhanzhi Mr Main. And shout out to Gera Beats futhi nazwo ndi zwavhuḓi nga maanḓa na DG Beats Lampadi naye ri khou mu livhuwa. Okay, cool. So mbudziso iṅwe hafhanoni i khou bva kha tshitshavha ngeni kha Facebook. So mbudzi vha ḓivha Facebook ni dzi a vhuya badi. Like anyway, Traycon zwavhuḓi kha vhuḓi. Traycon zwavhuḓi kha vhadi. Big up to Queen Popo. Keep working harder. I wish you all the best. Watching live in China. Nyaza vhaṱaleli vha isho vha ntakazana. Alikovheli hu sina muthu ane a khou tou i vhona China. Hadzi auya muṅwe khou ṱoḓa ri u benjini zwezwo ndi khou ni vhudza. So ḓivhani dime ya vha khou ri u khou konesa Queen Popo. Dziṅwe ndi ḓo dzi vhala ngafho uri ndi vhe ndi khou ita ndi tshi dzi bvisa kha screen ngoralo. So iṅwe ya vha i khou ri u ḓo ita lini track na zwo naka. Ndi iṅwe ya dzimbuso ine i hone kha ndo i posa vha kha screen. Yo ṅwala uri u ḓo ita lini track na zwo naka. Ndo tou tshintsha dzina nda isa line a shumisa ḽone kana a funesa ḽone. Ndi mbudziso. Ndi mbudziso i khou ri u ḓo ita track lini na zwo naka, formerly known as Yapi. Okay Yapi ndi amḓivha mara u ambiwa athi na connection naye. So what? Okay, I don't know Jenny side. Ndi papio kandi dzipio female artist ndando vhudzisa iṅwe hanefha artist Rea'Nay ndi khou mu vhudzisa uri enevho u khou ḓivha vhathu vhafhio vha dzi females kha Venrap. O balo ḓivha vhathu nga maanḓa. So ene vhene a vha ḓivha vhene vha kha
industry kana vhane va associatiwa na Venrap, not necessarily uri ndi vho mrepa ngoralo, at least vho associatiwa na Venrap ngoralo, and u ḓivha vhafhio vha kale na vha zwino. Ndi to pfa tshipfi una musidzana no pfi Candy vhathi vha ḓine Kha vhambe u khou vha ḓivha badi u khou vha ḓivha nga maanḓa, kha vhambe madzina. wamba ngothi ndi to pfa tshipfi una Candy na hola ono imba na hola na neighbor ya izwo khou vha ḓivha badi kha ambe madzina futhi. athi ḓivhi vhaṅwe. Okay, ndi sa tonga ndi khou tokola no ndi a muḓivha u pfi Lady P, hola u pfi EP18 mini Lady P ndi a muḓivha, ndi to muḓivha na live Lady P. Ha vhaṅwe athi vha ḓivhi. O to decide uri athi ambi Lady P nahone kha ri tshi ndi tori Tiene ri vhe ri khou mupfa na uri sa muvhoni ngafha. So Tiene a khou vhudzisa, Tiene ni live? Nṋe nda ndi tshi khou vhudzisa uri so a sa ḓivhi vha nga ngeno vha nga ngei kha iḽa iṅwe genre ya fhira khayo vhaṅwe vhane a vha ḓivha ndi vhafhio kana vha tshi shumisana navho? Aifa Mbuso? Ai nga athi mupfi Tiene. Ndi khou zwi vhona zwi wise kumupfa ana thaidzo. Okay, so Mbuso i khou ri kana u ḓivha vha Manyalo ndiyo mbudziso. Ya ndi a vha ḓivha vha Manyalo. Okay, yo vha i simple ngoralo mbuso. Okay, cool. Tiene ndi tshe ndo mita nyana ngori ndi khou pfa u khou tonga ri khou khavara bugu ngange u khou gera khavara ngoralo. Okay, cool. So hela mbuso mbo okay, nda ndi kha ḓivha kha dzi comment dza kha Facebook. Okay, cool. Iṅwe mbuso okay, interesting nane Sunday yo fhiraho rovha nayo mbuso yo nonga hei iri ndi mrepa ufhio o mu ambisaho kha maniga a shuma nao? Yo ri kha ḓi ḓo pfa a vele tonga ri ḓo pfa nyana. Mbudziso I wish ndi tshi nga to i vhea phanḓa i kha screen yapo khezwo ndo i vhea kha ḓi naho Queen Popo stage ndi tshawo. Okay, before ndisathu recorda naye ndi muthu ndi Rasha Khili ne ndisathu recorda naye ro ḓi to vha na affair ya vhuḓi, ro ḓi to funana until ri tshi yo ḓi recorda roṱhe, and then musi na thetshelesa luimbo lwanga naye zwi tonga ri khou to amba true story. Yeah, ndi Rasha mara ndi nga story o ngambisa ngori u khou ndzhia advantage uri ndi khou shuma naye kana ndo shuma naye. Ro ḓi to funana just like a person, not nga uri ri maniga nga uri ri imba hip hop. Hai ndi ene a yeṱhe. Okay, cool. Funana naye mara ho vha na amba nga enda imba na Adolf uri ro vha ri tshi funana, vhathu vha pfha ungari nṋe ndi khou amba uri nṋe na Adolf ro vha ri tshi funana and ra sa funani. Khomba nyika lyo luimbo ri tonga ri tshi tamba badi ka Venrap 585 ndi muthu ane ndi thetshelesa nyimbo dzoṱhe sa zwenda zwi amba kha dzi dzo fhiraho. Tonga ri tshi tamba badi na ka Venrap 585 na phalaphala ro swika. Ndi ufhio we a vha khou funa naye hoyo we a muimba na Adolf? Nṋe ndi tshi imba dzi nyimbo dzanga ne sometimes ndi vha ndi si khou imba ndi khou basela na life yanga. Okay, or sometimes olo lufhio lolo ro vha ri tshi funana ne nṋe a thina ṅwana. Lwa luimbo lu khou sumbedza kha vhathu vhane vha na vhana vhane vho siwa na vhana. Nṋe thina ṅwana a ri dzhie kholo nda i kule nga maanḓa thi khou pfa tshithu. A khou pfala tshithu. Okay, nda ndi khou ri ri ḓo pfa something a thi ngo pfa tshithu. Tonga ri vho to vhea founu hangei havho vhathu vha imela ngeno wo 2 meters away. So vha ḓo to dovha vha ri foinela zwavhuḓi arali vha khou ṱoḓa uri zwithu zwi tshimbile ngoralo. Okay, cool. Khoyo khou dovha founa ri pfe nda nne ri hone
ndo manje ndimute Queen Popo hapa ndo mute na ties mbuso iko rimini okay ana ties atichori oifana mudziso mara mandi mubudzise zvino hapa noni Queen Popo oifana mudziso mbuso chongoipa mbuseri meske omwambisa na atome yabo ifarango ran tome di fare kolo enda nda dando editato che commenti ma non garo dobbiamo dire like molti hanno dei problemi da trasporto per esempio o di performance di vigino ufficio a una volta ne va fuori vamos dire advantage non ho visto di incinare questa venda anche ya movement mara kwesa zama Manyalo singachawo mara zenda zibona indizori after the performance kwaba na problem ya transport nobathu bene baburi bomuhoza kana bene babanazo abamugiri advantage okay cool udo pindu okay cool atumekayo tumambudziso iri meske ene hangoda aposa lausiwa nana ndikola number 1 meske utova best friend yanga utova best friend yanga like angasivyavuwa ukhakha ng'ambisa na ḓuvha na ḽithihi ḽa vhutshilo hawe na meske ri tovha dzibura dza serious na ni a zwiḓivha ndikotenda zori nṋe na meske ri tovha dzi best friends nṋe ndikototenda live chi ndi zwone hezwo zwine zwo khou okay so question ya vhili k iri hadzhieliwi advantage na kha vhathu vhe vha muhosta ngori ho munna u kho amba uri he mbudziso ndo i vhona nda ndo ri ndi ḓo i posa hafha kha screen uri vhaṅwe vhathu hangeo vha vhe vha khou i vhona i ṱhukhunyana mara ḓo i vhona i khou sumbedzisa uri vhathu a vha mu dzhieli advantage na ngori iri ho munna uri o vhuya ri oyo performa naye kha iṅwe gigi ya danger entertainment or something a vha na thaidzo ya transporto so mbuso i khou sumbedzisa uri vhathu a vha mu dzhieli advantage na samusi a muthu wa tshifumakadzini hezwi vho mu hosta kha event a sina transporto maybe vha soko ri okay cool ene zwi khou amba uri ri ḓo ita nga heyi nḓila u ḓo ṱuṱuwa umatshelo okay zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri mini nati ṱuwisane hezwi zwithu na nṋe ndi vhe ndi khou amba ndi khou ḓi vhona okay zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri kha show heyi ine a khou i amba thi to i humbula zwavhuḓi mara last year uri akadimba zwa Manyalo a thi ngo performa kha danger ndi khou imba Manyalo kha danger movement ndo ya nda to hosta nga masiari hu tshi tovha na zwezwa zwo free lunch mini hu khou ḓi itwa after hu khou ḓi itwa pre party ya heiḽa show ya September ne ndo ya nga masiari ndo to ṱuwa nga transport yanga nda ndi songo girelwa transport show ye nda ya zwa zwino ndi yene nda ya ndi khou imba hip hop last year nda vhuya nda hola ni danger abo on organizera transport ya hava ya office money spender ndiko mndiwo imba dzi house ya money spender ovo ḓa na vhathu vawe na muthu wawe na vhathu vha khou tshimbila navho danger a muhumbela ari ndi khombela vha ṱuwe na Queen Popo ngori nṋe nda ndo ḓa nga transport ya vho ri show ndi ya vhusiku transport ya ṱuwa so besides then show kha zwo ndzhira advantage vho nṋe thi tu ṱangana nazwo vho ngori nṋe ndi tsha dzi show nga maanḓa ndi to ṱuwa nga transport yanga even though ndo yesa dzi show nnzhi ndi na ratsha ro vha ri tshi to a vha tshi to kona u ito hira transport na musi vho ri na history ndi zwone mara a tshi kona u hira transport nga kona ya show iṅwe na iṅwe even na MSK ndo no yesa badi na ngei Western u vha o hira transport kana havhala vhane vha show vha kona uri ngauri Queen Popo u bva kule ri ḓo mufha space uri eḓele fhano
a thi thu dzhielwa advantage ndi nga si to amba vho zwi vhuya fhedzi zwi zwi ḓivha hone mara kha u dzhielwa advantage a thi thu vha na challenge yeyo. Okay, cool. Tiene anifali ka Queen Popo ngapo arali ni siyo ka screen. So ni chibuya ni do Mbuyiseni ka screen. Okay, cool. Ari ndiko buisa tiene ngapa tumeri ka luimbo ribono ringa itsani nditambe so zwelo zwemba tingo kono panga dzote una luimbo kholu utonga lupfi mawe kana nova ni chifunana kana yeah, don't do tamba mawe ndikutamba mawe rivone zori zwithu zwone zwo chimla nga nḓila ḓe. It's Venrap Late Night Show. Vana zero wafara na hela out ya chilamba. Yo, what's poppin', man? It's your boy Big Robs, and you're watching Venrap Late Night Show. Late Night Show. Okay, cool. Ndi Queen Popo achiri mawe. Achiri mawe. Tongari hulu noni ovo fuchara na nanyi. Ndia dofu, ninyi? Ramawe. Ramawe ndurimba ndindote. Oimba ayete mawe kozo. No korepiwa. Yeah, nobody fonga panda palombo didavo ko jena mtu. Ngori ndi chipinga rengasito zitamba. Okay. Ndito rofa of the private. Na batulu do babazo zori bangaluwa na gani. Dasvaleba kori niumbe chelele Queen Popo collabo ka Cashflow 2 Fab. Cashflow rekodiwa origina pa. Rekodiwa origina Cashflow. Uone hapa ndiko mubona Cashflow 2 Fab collabo ifa archa dotarko tambesa manji kwatisi yabako nyadiwa hedancho abakori ndi zone Queen Popo na ngele bako tofanela na bukuma azi yabu wewe Mushabi Eric Fox abakori racha oba ay bana abatredera